COVID-19 gani subu web na status da hojik wari leif masuk yang laga se minister na ruling MLA singoi pami thama pang thokre assembly consultancy upumakta COVID care center ama mahang ba wari blokre Regional Institute of Medical Sciences RIMS Hospital da COVID-19 positive wave anawa masuk hingalak na marmorega among kona da bagi film da lady atu bata pung masuk hinga da bahon dari haina RIMS ki MS Dr. Leo Sakina Haini Status the COVID-19 ani sum web ki wahilang ni film masuk ki second parang lokat point na greater Impal hum koting mag namitari ni containment zone lautok ba batum masuk greater Impal maham sing mi puntak da kare Manipur ki oina so coronavirus positive bi sang nomo hengalak ni pung kun mari temi mga lai ki dabagal na nono mi sari ko thama dai positive oi kai lai ki ma sing kun samri ki mga yo ni amasung lai ba kasi ko ina pung kun mari da coronavirus ki na case lak ahum lesing mat lak ki bagal na mi lesing ahum samri mat rani pana lai tre apun case ko ma lak mat tre lesing kun to hen kai Mayam kurum zari dom yemi bas impact news ni hojik pungsa se phawi maru pau sing mayam da pizari status the COVID-19 license ki case hengalak ni bas thengna ba assembly consultancy khudi makta covid care center ama mahang na balangan na wari blokre minister and bire nasir logduna ngasi CM secretary ta pangto ki ruling MLA sing oi bam phamana wari bas loki bani mifhamaduna lainga ki oja singbu nongna hanga taribu covid care center sing atuda frontline worker oina mathau tauhan bada ayaba piki MLA sing local area development fund gi senpam sing license ase thengna bada sangadaba masak mathum laibada sujnana ba haina sumi mifhamaduna yana khei loina greater Impal thamni ba containment zone asig mana ba mongda karing atop district natraga atai mafam sing da mi pun bi sang hengal labadi containment zone lock thok pa haina sumi mifhamaduna maka ta na warip loke amanom da thasa ba pawgi likhun amana laibak sin bathung na heng degi sahi tarani pani mathak ta laiba miyoi sing covid vaccine kap na ba thorang to kharbasu Manipuri ko ina vaccine matik sana laite na kap ngam loidori vaccine laite bi awa ba si ko na balanga na lopak crore tarani to gi vaccine order to kre haide RIMS Hospital COVID-19 positive wave ana masih hengalak pun maram mereka pamung kona da bagi film the lady mamang sahida quite yam boy COVID positive wave ana tara hum doi no ma hospital la sedai mit tawra ke edobu sari sahia sigo ina quite yam boy na pung kun mari gi manang da positive wave mi kun tha manga ebit tawra le hairi orally famous na maram mereka RIMS Hospital COVID positive wave mi singa lai ga da pamung masing su da badagi awab lakatra haibi mi pai bal leibani adubu atu da home masing hingkan da bhonari haina hospital se medical superintendent Dr. Priyo Sakin impact news ki reporter asom binot ka telefoni kuthanda wari sana bada phongdorkli khoi ding arang si covid patient dadang dania 127 cylinder rom tai ba ko adu da mana mu handana supply tawrage haibu da panic oi bagi akoi na yam kana tawdana ubane badi akoi adu da mu akoi mayam hainaraga because this is kanonina problem ni nang supply tawbi khotbi haibu dagi ma se nana ba phase wise oina pirage na mu haire ba ko adu ni covid patient se akoi da ngasi se ngarangi pung mari dagi na ngasi gi pung mari bhaw dania covid patient se kano kuntraga manga ning chaleba this is the highest antaki aduna halamuki first wave tane highest 13 times chaleba 31 chan sida koi 72 bed strength neba adudagi extra bed che ahum ma pireba oxygen saturation che low one lakoni na koina in charge na ngamda na masi chenchil si extra bed on tower sin chaleba oxygen chali hodi ngasi hodi pungmari bhawle chali se mi yang khayum de oxygen chaleba aduga ventilator sina mapan wave se dara hingalakpani na oxygen consumption je somda yam hingalakba aduni problem se beti akoina arrange to baya ba ko khara to certain extent arrange to baya aduga either oxygen se adu su khalau ta ba akoina bet se 30 hingalakba matam da oxygen kya darkar legi ga se si akoina khanba ma calculate to bom change ba ko the number of oxygen consumption number of serious patient akoi de min chalakpa se na halamu ka hantam ka se hantam na khare hen ba male oxygen se ma ga na supply to ga di akoi su singa sira di
तौबनेबको हंगतपगी प्लान सी अखोई अखोई सा डायरेक्टर ना शेयर तौरगरा तौरगा अखोई मैम अखोई कोविड कमिटी लेरिएबा हन्नसे ने खनरंबने अदो मरक्सिदा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम अमा लाकपसिदा तौरबा अदो हजिक लोन सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व तौरे मोना सोदी सप्लाई तौबिरगे हायरमिना अखोई दिंगरांग Status the COVID-19 and its web na ohelang famasi lusalak pataki license as na quiet ki sighting piri by Imphal West of the Palace District ania sida sakin thorang lokot point na Greater Imphal khudimang ni mitare ni containment zone loktok ki pataki Greater Imphal kuntak lan sire naran midang sub secretary thau pupata ratan state disaster management authority state executive committee ka chairman soripa MS Khan thok order magi batungina Greater Imphal from khudimang containment zone oina loktok ki pani order ski matungina labida essential amadi emergency service na tara sa tokosan punam Dating Watamle, Health Department, Home Relief and Disaster Management, Police of the District Administration Natana, Greater Imphal Manung Dalaiba Langa Kilosan Kotimag Tong Hang Nakitare, Amon of the Yupung Taruk Gitara Powda in Sang Napi Yonba, Sa Yen Yonba, Madi Sangom Yonba, Wholesale Dukan Sing, Petrol Farm Sing, Oinaso Ating Bukom Topana, Ayupung Taruk Gitara Powa Hangnaki, Ayuti Hon Imphal from Kayada Dukara Matong Hangnakide, Lambida Garisat Gisang Hantaki, Pung Taragi Matun the Greater Imphal Mahun Sing. Mi pum tak tak kiba kalena na lambida tamliba tingba si tugay na lakpa music yang sinaba police na mikop na home sig na sena na laiki masing manung sana ating ba tugay na lakpa music police na fakat na fine 10k in followers district commando madi city police station gi police personnel sing na ating ba tugay na lakpa music in falgi samu makong maya na fakat na fine 10k Manipur ko inasu coronavirus pose ubiki sang no bagi hengalakli hoki bapong kun mari tami mga laiki da bagalo na no mi sani humatra batay positive boy kray laiki da masing pun samni mga yore Manipur nga ki health department na thadok report ki matungin nga si laiki da mi mga adu de Imphal West district ki mi mari amadi kaksing district ki mi mani haina Manipur nga ki COVID-19 common control room da ki thadok pasaro lamagi batungina directly Lenga ki mai kai tigi akang na bathorang pai khatana status the later disabled sing the COVID-19 ke vaccine ka bhaningi haina Irabot Foundation Manipur ki president thonga masjid na founder clay ahoma se Irabot Foundation Manipur am di yohan love thongzu arena singjamai singa matak talaiba relief center for welfare of differently able persons Manipur ka kosam na huil siya na hearing aids na singba yang bang polam sing kosen na bagi tharam da phongdo ki bani Imphal singjamai how ground manak ta pangtok ki pa thoram madada azin na makata na Status the later Sato Kasan Tauba Mapumpana Draba disabled wearable sing so Nintina vaccination tona bakana Toranga Malangaki Mike direct Kaningi disabled singer COVID-19 vaccination tona Bohana with the Sato Kasan Namadi Sana Kulepiawana Kaya Mayona Fivam lady Maramadona Langa Madi like never seen a Hiramasida Hen me and Sang Haningbigi Apama Pontoki Vaccine kaso pagi tangay kadaway laire baraki ono su 50% ho kapa yawda fiwam laire pandemic sida sakai makai in hygienic basi sakai makhum saba amada makoi si vaccine kaso pagi thorom sima sakana khudung saba yenga pake pirabadi yana nungai gani aina koina khanjai maram di moi chatpa ngamba mayam ji yauri chatpa ngamba mayam ji yauri aduna masi amkung ning changpiu haina sakai makai da request tawjari BJP Manipur na sang sileba seva hi sangathan program imakha COVID-19 second wave Fighting Task Force BJP lamnai mandal na kauba mafam mandal na konba mafam singda COVID license thena na task force ama semle haina task force asigi sociamen oriba BJP State Council member KC Bomsana founder play ida masig matanda nonga da dalai ba mahaki bayum da pangthoki pa pau mi pham amada makata na founder pada housing lamnai kendri MLA laite bagi atai kendra da semna ba MLA na chairman oi committee amam laina badu laita bana kodong sada kaya thengna bati BJP lamlai mandal zira parisad member pradhan ward member na singbagi athuba mi phama phamlaga task force assemani committee asigi 24/7 thapak togoda control room ama hangle control room ni mobile number na 878752439612130839 amadi 8729811170 da pau pibirak payagani haikini task force asina singnaba mi singna lem test tohanba positive oibedeki hospital da pupagi tangai phada lakpa sing mating pam ki thok tokni task force asina consultancy assistant batung thabak tawbada awa ba kaya thina gadabana lekai ki club maira pai kul committee amadi tongan political party ki thokmi singna sarok ya biu puna honatana license asi thina mina sei haike
government lupa la humfu koi MLA sing the PM COVID ki fight over si khata da season away na guideline na yang pirim ne adu gi la humfu du gi ai ne khan bada la kun gum ba haudi mana sing tha ong gi lem na pesa pi re adu to ra ga to khara season me adu haudu loina season na gi de adu ma masa su kumak tang se da thaba amta tawhi beliti hana gi thengna gi bu koi committee gumba ma sem na ko tan tawhi de adu handakti kendra singda MLA labor singda di MLA na chairman warga committee ma lay hariba committee sina madagi tawya ba puna makse government ko samna ga tawya ra koi sida di huji MLA su laitram dina khoi na hana ki tawdu gi hena ma pangan kan khana tawu ngam na widam ta khoi gi constituency level da task force ham se darkar lairani COVID-19 Joint Committee ki co-convener suri ba Sengmai Assembly Constituency MLA Stingona kumna monitor tawdana Paksana constituency manusana laiba Sengmai Community Health Center Kurkul Primary Health Center amadi Phaying Primary Health Center na kono fam singda laiba mi sing COVID vaccine ka pagi thabak kan sathari ngasi constituency ki center ahum masida pun mi samapan lom vaccine ka thok kibaga loina hojik phawda mi lising mari ki mathak COVID vaccine ka pangam kre hairi Nakalamarumda Manipur State Assembly Deputy Speaker K. Rabindra Lusingba DC Imphal West SP Imphal West 70 STO Lamsang Yawa Pun Bakangbo Panasu Ngase Yuk State COVID Center Lamboy Kungnang Kong Ifim Hojik Lady Ifim Yangsin Ki Hairi Sagolban consultancy ko inaso Bijoy Govinda Primary Health Center ki temporary branch sa mahang doktor ng consultancy ki miyoy Masaga sa hini pumunga metok kalay basang hidak ka pagi tabakan mamong sa tari ngasi mi lising amarom enroll tawki bagal na famado mi isa mayang kay vaccine ka toki hairi thong na bagi tabak sa tari ba vaccination drivers da bongsang kayo ina anak pa from the vaccination ka tok pam dai tabana samaro tamna satuna ka tok na bahona bada ka pa pangak tabana sahi yana bahan kaya vaccine asi kapthok na bigi tamak ahing yarek pa phawi yaw na re vaccine asi kapthok na bahona bada mongsang kai ta thengnari ba khulong sa da basing adu athuba batam da mari leina basing na miyeng sangduna kokhan bi haina mongsang kai kan wa phun bulum na thatok pa serol amada appeal tawrakli akiba phangna hengalang ni COVID-19 laisa tiki ngak thok na basai ni phumga ki matak lai ba bi sing vaccine ka pa hung ki bagi saruka moina kaira assembly consultancy ge bele lore mam ramesor su ngasi vaccine ka pre COVID vaccine ado infal iski manusan ba kaira marketing de lai ba kaira marketing primary health center de MLA ramesor masa maksatna ka thok ki bani lore na laisa da sri ngak thok na ba lamdam masi miyam na su vaccine ka thok na ba madi lenga na pidba so fi ngang na san na ba MLA sina apil torakli Sanskrit, Bali, Prakrit, Arabic, Persian, Classical Tamil, Classical Oriya, Classical Kannada, Classical Telugu, Classical Malayalam scholars sing amadi Marathi, Bhattarian, Vyas Saman sing isali basahi 2021 yo ina Presidential Award kitabang young scholars sing Kauri ako pa marol kitabang 9612168659 contact of you haina Director of Language Planning and Implementation Manipur Director na thatak pasero lamana kangalakli Impala West ki kawan orang Malay da taas ki kontret toki pa yung may taba madi kana sa inabi tawdok ta mari lay na polis na Malay sige may karapfa na bakoy tan tanam ki tong lepi na bapil torkli kawan orang Malay pena kong maparing da paumisang una ba mada Malay sige norem kitabali COVID na pi mana hai kibada na may da toki pa tawdok ado hoki pa February kontret lay kitraba RK Casper gi misi da sina ba longsam zibanata na tuhan bani zibanata hari ba miyo yasi RK Casper gi misi gi mari lay na Malay di tantok ra ba miyo ni adabo Like I work wang with the Mahana April Kuntreta Larga Irang Tuan Kiba, the Mak like it about Casper, Missy, Sumba, while Fangdanaba, Sinmatoni, Hadalawi, Amaromda, Zivalatana, April Kuntreta Maki, the Larga Sel, Torum Edabu, Matamada the Mahamasama Moria, the Lake Haradona, Zivalatata Sel, Lobalanaba, Gokibalati Hina, Gitavalina Sanctoracli, Gitavalina Makatardona, Zivalatana, Lekaida, Lak Paduda, Miam Irang Hortuna like. Laibak tiba tadok adu toki bani mana mana toki tadok adu kita bang mahaku matik saba serak pibiu lainnya na tadok adu kemari lainnya na fazen kebe manu ki biu sing atu pada tadok pina mari lainnya basing na puning sing silakli
Longjam Jibalata Haiba Nupi Asiga, Aiga Pasakara Longna Badilay, Adubu Mana Engonda, Hon Taurai, Aduga Pasalo, we have the A Legide, Matamsida I Moria de Lay, Tuka Kunipanda Halay, Kari Marang with the Mana Engonda, Hon Tauroki Pruputopang Godramana, Aduga Aina Lao Habigi Pruputopang Godraba. I should later Tabakaragida Mutamana, Ibani Nushichanana, Pesa the Piminani, Haidana, Jana Bangi Matuna Lainaraga, Karidomtaman Engonda, Asukta Badrama, Pisan Bilibino, Engonda Magikarin White Tabale, Among on the Pesapiro Hagibasulate, Aduga Among the Ponto Gibasulate, Pesat Single in the Kogibasulate, Aduga Ban on the Badram Pirisica, you know, a quick Munda is a Chanmalo in Mangan Bibasi, Magi Matikaba Madam Pibu. Cookie Lalolo, Cookie Revolutionary Army Gilusing Bama Maki bodyguard Amagal Sakang Navasing and Win Carp on Halam Day, like Hidama Kari Gilusing Badu, Kampopi District, Lungtin Velesiki Zangin Vitium Sung, Tin Pibung Velesiki, Viti bodyguard, Langilen, Hang Singni, and Pedius of Powder Makoini singer and Midam Puntara Makai Taba Matamda, Lungtin Velesaliba, Viti, Mayimda, Sakang Nabakolai Babasingna. Lakton and wake up Silapati Lake Hidavani Hari. Moirangamani Mahamadi, a with the heroin number 4 column, Tareda, the drug pit office in Tower, any yawn upon the Mapan counseling centers in the Cosina Cray. My name Naka Youth Club, the Saturday drive the music and to keep Fagala Club, drugs in my Tato Mahan K. Klabaski, my Katie Moirangamadi, a with the Lady Civil Society organizations in the drugs in the Babadi. Yon with the Totangor sing Pagat Padasar Yaminas behind a pause in Luckily. Media thông đã appeal tàu dân ninh body, coi như mọi người đi lấy bây giờ cả cái coi lấy cái club sinh đó anh appeal tàu dân ninh body, chúng là drug user sinh, supplier sinh che, giờ cả đó lấy hai cái bảo chụp hàng mà ramaduna drug cha bác sinh che, thinh na bác kia chúng là coi rồi li tháp tàu mình là sẽ hai phút rồi media thông đấy hai giờ Justice for Sanaton on top of the Sanaton Missigi Mari Lane and Makata and Sangsela Pukong and Kodimak to Sokat Kanihina. No Polega upon the people of the Tato Paselo, Mother Fong Torquay, Sarolas and Makata. For this night, a fire fall, may have said the same music and to Matam the Pardon set up PBO Heidi. Matang swatch the break of Losaki, breaking Matunda, Malima, the India, Lady COVID-19 case kept dead Tamati. Manipur Somali, Tokan by Pau, Sing Put and Laxaki, impact news for me in Tadon Levio. Office of the Yaifre Group of Finance, Head Office Singmayrong near Eastern Motor, Imphal East, May Tara mga English Singanikon Mathoy, Tha Amada Lupa Lesing Marika Hulaga, Hausagadauriba, Lottery cum Tender Siaubiraga, Lupa Lak Kungimapu Oibiu, Lucky Draw Fauragana, Lupa Lak Amafang Bigani, Loinana, Atoba Matamda, Ezen Yankay Supamzay, Ezen Singidamak monthly income, draw timing na Nutulgipung Anini. Mayama Mukana Taram no Cerebalatin Simakata Pau, Miam the Pizzery. Laiba kasi ko ina kung kunmari the coronavirus ko na case la ko hum lising marfutar ki matat la ki mi lising hum samni marfutar ni fana like ite ko na India ko ina no mo the case quite yam la pi record term kre Ministry of Health and Family Welfare Government of India na for report ki matong ina laiba kasi ko ina coronavirus ko pun confirm case crore ma lak marfutar lising pun ito hen kre like ite masing pun na mi lak ani lising ni pan sa hum contrast so kre mi crore ma lak yang kayum de lising marfumori hamra lying ma de fagalak na research tau ki ko na recovery rate 81.99 hantarakle ati case lak pun trama thoi lising humbra sani koni pan hengalakle nakala brom da kiba pung kun maris laiba ka sigoi na pun me lak puni thoi lising kun maris sawa ni funi panda covid vaccine kap ki bagalo na laiba ka sigoi na si pau da covid vaccine ka kroba mi masing pun crore tara mga lak kuni thoi lising ni fumunga sama drama panda sat thakre hari nakala brom da maling goi na coronavirus ka pun makan fam case crore tara mga lak tarani thoi lising humbra mari hen crave mi lak pun trama thoi lising mar fun to hem like it re laing matagi fagalak kiba mi masing crore tarani thoi lak mar futarong lising humbra ma thoi hen crave malang lai bak sing warung da US na coronavirus ke pun case crore hum lak pun tra lising pumari hen dra virus asna quite ge so la lai bak wai India na ni subadam ni Brazil na hum subada lai virus asi hor pumari basaina malang oi na piri data gi matung ina active case hum kuni pan ga lai na mar futra truk suba position da lai COVID-19 gani suba web ta sin missing number na migrant workers sing na thengnari ba kudong sa da sing adu da mating panaba sana kai te laiba all Manipur Trade Unions Council am to office the complaint control center mahangdokri center se Central Labor Commissioner Bhartiya Mazdoor Sangha New Delhi na affiliation tawdana Manipur union sing amasong all Manipur Trade Union Council am tuk ani na punlaga hangdok pani hairi Bharat Biotech na Covaxin vaccine ki mamal hanada ki lupasani hantaduna state langak ta piragani hairi panbayabdi Covaxin vaccine asi hanalo state langak singda lupa satruk ta fangalamani public health care system
ꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯀꯣꯚꯥꯛꯁꯤꯟ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,200ꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯁꯦꯔꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯀꯣꯚꯤꯁꯤꯜ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ 100ꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯨ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯍꯟꯊꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ 300ꯗ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ COVID-19 laina laisat asina maram maraga thabak phangdabgi sang wangkhalakliba loinana laibaka senmilon fakadaba haidana Pakistan ki Prime Minister Imran Khan gi makada laibaka sida paikhatpa project oina usara billion tara thanaba honari akhanaba campaign asigi makada sahi asigi February 4 bangna thabak phangdaba mi lising marfu manga hemada thabak pi bangam kre napi yauna hariba campaign asigi daba nursery amadi usara sing yangsen gi thabak sinari laibaka sida COVID-19 laina laisat asina maram maraga mi kya tabak fangtibi masing hengalali basi yelaka Prime Minister na laibak sa National Park tara mga sanggat pa square kilometer lising tarit sahum kanna ba loina na National Park Service thamduna Nature Protection ka bari laina na miyoy lising mga da tabak pinapadam thamli tree tsunami campaign sa gamari laina na Pakistan government na $1 billion ani makai lakatar ba sa himariya sa gimanong da sujina na ba padam thamli Manipur State Assembly ki direct recruitment oina Assistant Security Sub Inspector, Secretariat Assistant Security Woman, Binder Laborer attendant sing post kaya thabak lawbi ki thoram hozik COVID-19 gori fema sigelaga makata ba order ma thokte ba phawba yai thokle haina Assembly Secretariat ki serola bana harakli Tawal District Hospital the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation PM CARES Pangi Makada Sagali Medical Oxygen Plant ki Film Health ki Principal Secretary na Yangsen Kre Principal Secretary V Volnamgi Yangsen Kongsat da DC Bandhana Health Services ki District Director Dr. L Laltharisu Saruyaki hariba plan se sayola bi man da loisindana COVID pandemic thengna bada bating pi bangam gani hairi Manipur ki sanare ba wari liba Thobal district ki Thobal athopa pi yumnam babudona lakidabada repertory of wari liba Manipur na thatar pasero lamada awa ba phongdorakli loine na lakidrabi ki mafam ni kai kumna basu udakli Zaribam district ki manung sanalaiba Aklapur ki ningsingkhul taba lambi da nauna thariba koilas asiniyam samna quality leina thadriba phawba lambi asi koilas thaba yaroi haina Aklapur ki khunsa sing section wa thamlaki ngase lambi asi ki matanda phongdokhi pa pawim from amada youngster club Aklapur ki member Yasin Alina ahan boina handak Aklapur ki ningsingkhul phawbi ki lambi asi koilas tharak pada khunsa sina nungai ba poi adumakpu lambi asi the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana ki makhada thariba koilas ase gi contractor na lilong diki Abdul Karim Koba mi amana oibani lambi ase meter satre lom di koilas thari de lambi ase thariba koilas ase full mathak ta thajin bana khutna mapha phak payare asigum quality leitana pangtau to tawba se khunsa sin yaning de lambi ase koilas thaba da khunsa singna support tawi de mapu koilas khutha ase di khunsa sin yabagam loi lambi ase niyam sumna quality leina koilas thari phawba lambi se gi product le pot chai sing pu da khunsa sin ating matam le amadi lambi se gi sarukta lariba culvert asisu niyam sumna sembiramdre asigum thabak thong sing asimari le na ba bi sing atu matam de yangsin bi haina penda ba kaya phongdorakle Hojek haining se chiam ta jeng hanning ba adu moi masana la su noi masana la su jengo adu ngasi akhoi thabok se thing han le kingyang khare karegi silambi se jadre akhoi si se thani su challoi hojek pa hore akhoi khungi mi labor manga taruk khak lore adu hana ge koilas thaba mi ni tuba mi se akhoi na hangba matang no moi da noi dugjam kaim kamen thare adu moi na haire brush bau tak pang jadre brush tak ta unu hai adu lebak makhada upun mathak da dum koilas tha na dum challe atok palam da thaba matam du da meter cham jang khai jambada suri se adu hojek moi suri se akhoi sida suri se pung manga phau suba kanda meter chatruk bau moi sida tubangam National Commission for Women Miron Binipis Singh Emergency Medical Assistance Pinabgi Nama WhatsApp helpline number 93549542224 launch Sokri Miron Binipis Singh Medical Aid Low Bada Tengari Bakudong Sadaba Singh Adu Urga National Commission for Women Kong Tangasi Lokat Kibani Hairi Androgi Manung
Andro gi manung sana leba sapu popi umang lai gi lai family na si andro singi dabak yam na maru iba seng leba lai family amoy na ira tawni tawdna le sang sina lakli lai family na si da mong pham oisrak leba se yathu matam da loktho haina all andro maira pai bi association ni mai ke gi phong dorkli andro kang se bung da leba association na si gi maira sang le da paumi singu na bada secretary singa kam uma sorina sadang sema maring gi loktang sangda leidaga siki bami ama androgi sengleba umang lai sapu pokpi da phomjinna tamba thong yaning de ina masiki mata ta lainga kamati bari leina basinga sapsa bami sangtara phongkiba si bami ya sike ma sa loktho u kana go bana aran ba pau sa doktor nakalani makia marakta sauna ba yaba mongna ba yaba thodok sing thokna ba thong sing se nabi gano haiki Androgi sianglaba umang lai chapu upi lai pham da phumla banga si phawa lotok tana thamliba ngasi athuba ma thamda lotok piu sianglaba umang lai chapu upi lai pham ase andro khunna ingengi ahan ba nongai je numita ira thawni tawna mahi maro matin makang sa da na haina sahi khudingi ira thawni pangthokliba lai thamlel amani masida asiba phumba hayase andro khul amadi maitei sakti usitawani athuba matamda sarkagi magedige mi anjangbiu Tabal District Police Commando Unit ki kambu mana loan thing na maru ibala holo magi mi hum phare makoi diki hand grenade kuntra mari phangam le mi pha mi punna sig mari leina SP Tabal ki conference hol pa ki pau amada SP Dr. Sibom Sana lal holo magi kadar sing na Tabal da leiba office sing break firm sing da bom langsing ka to ha bi pau phangke pau de phangmadi ki SP masagi mi makada additional SP operation Sasidanan soibamna command toba commando si ticket ran lusing bakambu mana tongan firm sing de mi ohuma si phaki makoi si tongan office of the firm sing the demand letter tin badana tana hand grenade langsin balak pani hai bakam bagam le hai ki commander am khana sign to the maleta ahum phangi na makhata na koina wang kong chathom matamda koi ras maibam ras kumar gi magi gi laphugi pham ken ta jong song le ba laphugi pham da koi ken den tra yosan na tham ha rasi tham de ye koi business p ops sociedade sobam duga osi commando en tikenda koi ni ne to gam duga sab matamda koi ken gene cha koi chinese ken gene na china ba masi phati ko thangma me Senapati District ke Broadway complex ta haniba Punjab National Bank Senapati branch sakhang da basingna lut tawna bhon naram le bank asigi alarm khongla pati lut tawbi tingam hotre hari ba thodo si hoki April kuni pani atheng da thoki bani Punjab National Bank Senapati branch ke manager tokpam nisika antan phong dorop kibi matuina pawo se hek pamga maduka sangdona yeng lobada bank an da loli ba so homak tugairam kibiga na sel hap box at tugairam honaram ki hari Hira masika mari lainina Senapati Police Station da case of register to create hiding. Minister and Birena International Workers Day haina sukang nani ba Medi na lapada Manipuri miyam da pausel pirakli Minister ki pausel da Medi asi labor amadi workers sing han balai ta bathona akhang kan ba madi hona ba lep ta sing adu bai kai kam na bot poina pangthok pani langa asi na su COVID-19 ka siri ba matam masida labor sing chawkhat thorang lep tan locally haike Minister na makha taraduna namit asina lapada lai ba kasi chawkhat khong thang na workers na lori ba thodang sa kasi ai koi amatoina sakhang minara si haike International Labour Day May Day kamari lain na Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Kamsa nasu lamdama sing miam da yai proposal pirakli namida sing kamari lain na sin missing na society asigi da makoi na tori bokhona zaman sing da wikai kam da bolakli Manipur Mundra riba simi sing namit May Day na lakpa da lo na tingkar lob kharge apun ba committee korkom na malangi lomi sin missing marwaina lamdama sing sin missing da yai proposal pirakli committee sina thadro pasero lamada malangi pori da lomi sin mi apun pangal ni matik mayai amadi makoi apapa punsi marel ga saktam ubo natraga taba phanglaga su ekoi iram da masida di lomi sin missing punsi marel li awa bagi masakni aho porna bi kidabak lamdama sing lomi sin missing yauna miam gi mang da tariba ahan ba thaudang di Manipur kanglai pakpo India
dagi ning tamhan bani harakli medina lakpada national revolutionary people front manipur nrf amna lamdam sing miam da yafa pausel pirakli lo na thingkhra la lo basin hadar pasero lamada senmi haiba thabak ase suja nomjari ba sibo nahetuna chenjau paiba amadi chenjau paina ba tanarak palalo khutpugi kutta tadna nehet pirakpaki thodok laptan thokti sinmi gi numit medina lakpada balai amadi manipur gi suja nomjadna hingni sinmi singi mafam pham tokpa thak aduda kakhatuna lengdan lainam gi khongpham sena lemina ba mathau tai harakli Maling sinmi singi namit International Labour Day na lakpada lo na tingkam ra holo Kanglipa Communist Party People's World Group Marxist Center na su nom na hindi ba lomi sinmi sing da wang yawal gi kai khuna bola pagalo na capitalism bo maru puktra miang revolution mai pagan sehana ya proposal pirakli nakala maram da sanura lamching nen Kanglipa CLK na su thadar paset tongan basero lamada ikai khuna ba olakli hojik sanami gi pauda Motua Madrid Open Women's Tennis Tournament के आन राउंड की मैच सिंग सानबा होक्रे स्पेन की Madrid Arena की आउटडोर क्ले कोर्ट सथरीबा टूर्नामेंट असगी वुमेन सिंगल्स की मसाना सिदा बानेंगी मसक नायरे भी सानरोई कयाना सर्व यारी टूर्नामेंट के आन राउंड द यूनाइटेड स्टेट्स की बेनर्डा फेराना क्रोएशिया की पेट्रा मैट्रिकपु 0.6262 दा जर्मनी की के कर्बर्ना जैकी एम बेंड्रो सोबाबो 0.7675 अमसुंग 61 दा Switzerland की जे तेस्माना यूक्रेन की ई सिटोलिनाबु 0.2664 मध्य 76 ता माइटी बीकी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की ए बार्टिनसु यूनाइटेड स्टेट्स की एस रोजर्स पु 0.62 मध्य 61 माइटी फिल्म लगा अनिस पर राउंड सबगम के हाइंग अनिस पर राउंड की मखाता मैसिंग सानरगनी AFC Champions League in Sublecta FC Goabu Al-Wada FC na maiki pibangam kre Asian Football Confederation imi makada sa hipa AFC Champions League Group E and Subleague Leki manung sa nagwana yombu oid na ngarang Fatorda Stadium na sana kiba match ato da UAE ki team amawariba Al-Wada FC ki Omar Krivi amasung Muhammad Varkis anina match ki humpamato amadi marfadra subabina sing the panzat amamam sandra FC Goabu panzat ani sini na maiki fiki Group E की लीग असिदा ईरान की टीम अमोरिबा फरफोलिस एप्सी ना पॉइंट तरा मंगा UAE की टीम अमोरिबा अल-वादा ना पॉइंट तरा होंदे फंगलगा AFC चैंपियंस लीग की नॉकआउट स्टेज संगम किबलोना इंडिया की टीम अमोरिबा FC गोवा ना पॉइंट अहम मदुगा कतर की टीम अमोरिबा अल रैन FC ना पॉइंट अनि कक फंकिबगल लोइना टीम अनि असि AFC चैंपियंस लीग तके मपान ठोकरे Arabida bulletin segi headlines samana mianda thamjari COVID-19 yani subu web ma status da hosuk orle famous segi laga minister na ruling MLA sigoi ba mi pamang pangtokre assembly constituency hukumat covid care center abam hang ba ware lokre Regional Institute of Medical Sciences RIMS Hospital da COVID-19 positive with anaba masung hengalak panamar warga among kona da badagi film da lady atu bada pamung masung hengat na bahon na haina RIMS ki MS Dr. Priyo Sakina hain The status of the COVID-19 and its web na wahelang film masig second pang lokat point na greater impal from kuning mak nimitari ni containment zone lockdown ka pamatong masig greater impal from saying people taktakri Manipur ko sa coronavirus positive with sang nomi hengkalakli kung kunmari dami mga like kita ko na nomi sani ko tapatay po sa way like the masing ko na sa mga yawe masong laiba kasi ko na kung kunmari da coronavirus ka case lak kung lasing marput lak kibagal na may lasing ahum sa mani marput ni pan like it ray apan case crore aman lak marput rin lasing marput hand